Ya, total nung barita kana na nito babin binakawan kalau wambote ni dan dua bate kede na nanti babin binakawan kalau ni rani solitari tikuna bula rani da may bisa per pitale na bata-batang ni veiqaravi ngo na mataka ni Sigatabu ya kabiti ko bikito da babin binakataka na loma kina na biwa kalunga tataki wambote ni dan dua bat sertalnga na nanti kinda kita may sila matakni kuwa bendine ni todo tikmena bos ni bikinda baki bikenda kakina be na lelo malang wambote ni dan dua bat talnga na nanti kinda baki raw na matakni kuwa na loma na kalu ina na biwa kalunga tataki Baka sa baritak tikoko kito be baritak tikuna ni tuba katutusan kito durung ber kumay na matakni kuwa ito sabi ito buleto kan tumbakan ni semberto kan ngona ni ngona tikbu ito sinitor ni sabi sa udah namdo na medo ni sangga ya talmeni itu kuya do yal benak untuk tinggo ni kito kin ni kito ni beda lagi na nanto to sangan ni ni beratik main ni to rumah ya umambuta nanonta redo tiko main na tuku and the be say tiko kina and the lomini bida na mata sao chungo and no really technical tambu and then redo boti tombu na vika na vika na dina ni kai tiko ni voltam and no the sarega tiko na rara na vi tuku and the redo main na vi mata o si manda na no to tiko butak main na series ngo ni ultanga tiko main na rupu ni nona taka na altam bote na nona beli taki na kalo kina nona taka na gas ni bulew na altam benta na redo bukararama sar na vika tale itu kunti kuna vika tale na veindi na liliw itu na nona bosa ko endo lew na ngona enda nanto ya ena raka ni kai tok nga ena raka enda redo tok nga na jalame yan enda tur na ngona menda redo na ni Volatabu bote kina rarama ni yal ni profesai au bote ni no kikandre altam menda redo vika ranin da no bakatumbur kina se bakai kurita kita kina na nonda dikia na nonda bula na nonda dikia na nonda biokani bote kina nonda kalau na dikia na ngoni sala na nonda tos se bebe me bakanga ni da no bakila ne baroni kat tos tu kina ke mani batase tiko na bi mama ita masuta na nona sa tak na altam ni no kikan menta pakai kurita kata meroni kata daki na nonda biokani eu kan da rei ni mai toko bondua ya no tu bagarau me kan da sare de tiko tu bagarau na le tolu bakalu mer tu baedor no non di tai no non tu tai ken da ti vai ken da na kini ken na baedor se rawati no bikake me kan da sabuli de tiko mai do tala na kaungan rebe no warita to manda ni bernin da tos baka sama tau na nanunggo na lamin tao baka sama talti ko nanunggo reda talti ko na itutuko takni kuwa au ni takitiko ni sona bikain na biu se taka nanda to reda tik na biu nanda reda tik na biu tango en sulia na yalo ni nanda netandola na lumanda me vital mata na huna basi kitiko biao na pakasama ni kai tiko ina ibola ni FSO ndo maka me una bilikai ni FSO na wase va FSO na wase va no bilikai na tikino ya bida na bitikine tiko mena tikin Volatabu ngo ya no bilikanga una tur na banana ni tiko ina tikine tinika to tikine tinkan dua ya na reda no sin bolika
Yana veitikina mai nang tikina indua laksombi yana wilika mandanga na tikina tinikandua yana mitaba na tikina tinika tolo. Abango na kiana rorong. Ia sai koe sa sulie somer i apostolo, ka somer profita, ka somer tamatandau na vuli, ka somer i wakatawa ka i wakavuli, mera wakavinaka takikina ko ira salot. Me ia na dhaka ni talatala, me wakatataki, me wakatataki dhaki kina, ne wakatataki dhaki ne wawa kosa ni Kristo. Dhaviningayado, menda yado sar koe kenda, nga menda loma bata, ena wakambota, ka kila sara na lubini kalong, menda tau bata, kene wakaroni tamatandina, ersa sinay sar ki Kristo. Dona kaya tarating ng kasama kim dona kango ng pangbarita kabango. Rongo deti ko na bamadali tiko niti ko na tamay sila. Na madali tiko na tiko na berinting ni labor na mas. Na bingo na ni nanda may sote senda to na may mas nanda mas tiko. Already tiko ningo na ninda bulbol tang. Nebakang ni yan dona kaya tarating ng bakasambaleta ay usiangan ni bunaw. Usiangan ni bunaw. Yan na dur na talibi au kaya kami rongo da sedabo na nomu ni bananano na nomu ni rongo da ni tutukan da bewa sita. Kan bala ngandrem na lumango ni sonongo no tarong na taro ngandrem no rongo da ni son taro. Se me ningone sona kai webong jadi kina na tambu na nom ni rei na rarame so mena el ni profesai kena tikin bol tambu na rei da ni tak na lamangu ninda na biwa sita na bunang go me kango sabarita na itug ni kai tunting mena tikin tin kandua no ni soli na kalo me soere taltala soere profita o eu sang ni taltala mamba lo sang ni mai bunau o vosi tikana bakasame ni beauty ko na bang na o bakauridi o me bakang gasni buli mbak ken mambale gasni buli na tarong na taro na maka me na raw ni so mital nga me na taro se do mbak na taro mba 6 do na ibang madala re ni me bakang na bakilan re na yala ko me na seni ko me na beauty kina may baki no na kina kalo menda e kai ko ko nindo sa buudi na boy alo tambu do ti ngani song lotu do ti na tambu do ti na lotu en do ti ngani naki do mbulungani naki na kadibikina eno no ngandre men to bondo batai ye ni taktikin na lamangu ni beka enda sabi o sei taktik mai na loma ni bingo na sauti e pangoto ko na sanga ni indo keni boroto ni do bunga ngono na do terang wei endo na kai sanga ni matata sen do na kai sanga ni dono kina na itutukan da biwa sei taktik ko baleta meron kila se wei ni baro ni bunua enda tos ya ni taktik na lamang ni kikan na tambe na biwa kasama so enda sabi o sei taktik mai meron enda bi tumbir tikina sen da bi lebe tikina wa ya ana bakasama ngandra me wase raunga ni berni do na nanda mas Mikir-kiron nga, indar ni tikbu ni darega na nonda ultanga ni kuwa, inda kuriti nga na nonda ultanga ni bulme ni mata sauti, o ni keremin do talmanda na nonda mas. Ni mami kalo, mami bong binaka bong lebe bikim ni na nom nilalo makinambula binaka sul bikiman. Na kalo ngata, kay natale, ni vika ni buklo ngata te kimami tikukina. Roni kimami bako ngeti tale, me kimami mindambe, kimami rongo di kimni. Kimami bong din tangtiko ni kimami leveka. Kimami matamboko. Siyang kimami na kaukawa kina bakasama meron kimami raida kina na vika o ninganda me kimami wakatabuli kina si kimami bula kina. Kimami wakabinbunaka tiko. Ano nam ni bos ni ala. Memberleta na nom ningas ni bulep na altam. Nandaw ni biba katingoy. Na buni kandina. En veitumbering en veka keveng andina. May masita tali ni albunaka. Ni may tiko boleh kati ki mami.
ni mai wakatabuliri ki mami ni silebe ki mami na alo me ki mami ding boma na nom ni vi wakatabuliri vi ki mami mami pangin vinaka tika ni mami kilani ni sarwada kasoma ni mami masu mami doba tika ni mami masu te senga ni do tental na yada ngani luwe mni chisu na ni mami soro kani mami wakamula. Amen. And as we say takati ko mai na vida na madawang mo na may tukutuku tiko na quotation mo na inakilew ni lomalay na mission level ni lomalay na nonda baglisui tale na noni tubaki na nonda daw ni bimbuli o tobuli ray tala tak na pakasamungo na nongu umbita bata na umbita bata merka seronika umbita bata bagayala yala mbek ate me kanga utukuna dulib nango nando wabili ka na bi bagnana ni so bakango ngin do turno ngono mo baka sa mata na kena talibi yaw na bikain bita tunal ni profesai me baka rarama teki kina na inaki ni kena bolay tu na voltam baleta na rarama lailai bindu si maki ni kena baka matatataki na rarama lib na voltam hihi baka kinawa na baka sama basika this is the object of education, the great object of life. Don't sintor kinangon betul sekilato sa rediting may nabita ni na madaw. Ningon yung buli kino atama kay bimini. Bakit tikibu? Or kutikan to lang nga lek sar meron ba matatekin na napakasama ya. The sa rediting may yung the retail taktan. Nangon yung buli kino atama bati kay bimini. Bakit tikibu? Soli na kena tiko na kawe na lomani wer. Noni nak na kalo mero talirarawa siyang talirarawa na yalo ero boraki talirarawa na yalo niloloma baleta ni kalo na noni tob na lolo ebe kanga iti kuna na mateni choni na wase ni wan beka kaiti ka ni noni tob na kalo na lolo noni nak na kalo ni ro na talirarawa mero mureti kuna lolo ni kalo na noni nakin se God's purpose for mankind is to live eternally. Yeah, the objects and a purpose. Ninka and beauty. Nreta ningo nang game may yado kinamatay ni Ruanawa in the Pola ni Pagtikibu se no doko na kake. Iningeliado may ni katolo ni wasi ni Pola. Nanon root talendende na lewawa kalo. Sayado sikaluto na katamata. Inisawia ayal strangaki na lewa ni kaset bulutu ni ngonan raw na kana may kinasin raw na mati baga hindi basi ka kina na lewa ya anda sa kilago mata iya belin ngona ya sa may ruotal ngaki na ni wasi may na wero iten ko titi ko may na may tamba yung baki bula may kay bura mena ito ba ni nangyalay dabo na bura Dina nga sera ki koe mo bura na keni ala me rauni bita na bunu me rauni kai bango e rauni bita me na keni ala me rauni da bile de aki kina ia ke ka anda rain entus ni kai bitu na was ni kalo e ruang ani was nono bagarong ana kalo nono ngani sala ana kalo nona ngani sala na bunida o koe ana biute na keni rai me rauni wina kati me rauni wira waikina i ruotinga e kanga to sa reide tomai enda na reide enda na wanjin dine take voli tuk tekti ko ni voltam ya na buno enda satu kini ne sa kwangori ya na buno esta ngakina na lawa me kanga reide men wasi tol netin kalime ata uting me kina profesai ni kame beleta na na basi kame na mesia laku ting mai bitaw ngana kini ala lek me reide tal kina na kait buno quotation ya Dikelani nona may matin turang chisu me vuli ken tatat. Beto kwa we are his me kawat kuna talungan matasawati we are his by creation we are his by redemption. Ano guni nona may mat.
Kay na nona bos ni ala virtu na nona kisipele na nona bos ti come baleta ne altambu. Baleta. Noni naki. Menta bakli suitani. Li bagay dorti ko ni tavi may lomalangi. Non dan beti lev merao ni da bakli suitali ni tuwa kini mbulenda mbulita umanda may kina. Kanga to sare de tu may na quotation niya. To restore in man the image of his maker, to bring him back to the perfection in which he was created. Go. Kaya kanina rin niya lang na plan na noni na kinakaluis siyang dikautan. Pao bitukin beba kaniyelo na laini roman ya. Tiko nga. Yani nakinga ambitu tumay nakalo me ambula kina nakatamat. Wati kinakalo. Eternally. Bula tao mundo. Inisamiyado ni balbalda. Paano ne tali kina nanggangani serea. He came down to our level. He came down to our level. And laku sombo mai na another level. Me rawi ko may bebu e tali. Raw ni vento simaki tali. Me raw ni dabakli su tali ni kubaki ni mbula. And that to manda me kin se may reita lalo tikitali weekend. Se may wakatakar kara tikitali weekend. Se may boroi tali weekend. Ne yalo. Me raw weekend menda reda. Ningo na no ni naki na no kaluli. Wanggo nga na no ni naki na no din daw ni bingo. Yan, kandre ni bulu tingo rin na kasamitation go. Kini kuringo. To promote the development of body, mind, and soul, that the divine purpose in his creation might be realized. This was to be the work of redemption. The work of redemption. It's an ongoing. Di na nga ni sa may mate chisu. Lakutiko. Betongo mana kina na nona takzak na altam. Ke dakzak mana kina na nona tu dakzak na le tolu bakalo. Belet na nona bakambulay na kautama. Ngande minta baglisi. Hello, umbito lang anas na yalalo ko na kina summarize na kina bakasamaya. Noni na kina kalo men bulo bat kikwa tamo. Men baglisi tay. Ninaliyado mai men bagbuhi tali na burburango. En baka doritale na inaki nga ambito na kalo mea. Men beletikan. Malam bale. Go into na kali. Ngan kina na talirara. Ngan kina na yalomalungalum. Ertong siyang nideng kina na letol bakalo na baka dor na nortitabi. Meraw niya dob na nonta. Bagnanan. Ina kena biso ta kinalon. Na dob na bibutun. Rani dating goma kina na bikae. Erto eradakatiko kina na lelo malay. Kut kena mi kina na karuni waswas ni nantol tang. Revival and Reformation. Already na mateni waswas na mata sauti. Already tiko nung parkarida listal tiko. Ang buong buta na una, and it's to sinibao tiyasar na kasama ni tutuk ni kwa. Ya, siyang nindo na kauwa mo tiko ni nabilita kinaltambo ni nabibukin na na wikato na bulita rawan na waswas ni ngonong wak na buwan na nangibakuriya na madaw ni. Narito tiko na madaw sauti, na itutuk tiko ni iskeli na wasitul sang bulkabito. Tarong ang basikang ko. Tama man din no nila kinakalo. Eno no barita kabir na no tomata na itutuku. May baka ndari tinggo rin iskeli wasitul sang bulkabito. Kinendua may daw na tikinetin ka ba. Narito tingnitung ni kamang balata na mabuda ni si mama. Daya bang rita kibuan na tamatin ito o iskeli. Narito na Rito na isaw ni Taro, natural nga may naruan iti kinetikong goy na isikil na wasi tulsang bulka vito yati kinelima kinetikineon. Kinelima kinetikineon. Natonare na kaya ano. Rayo na to kahit kinelima. Sa kaya bakang go natural. Kutsawa kinasuyong go. Reda.
au na bakaduruma na dengo be kimdo do na ngai bula ina tine ono kau na sulia be kimdo na ua o le underline tak na viva ka same soit wiki sulia be kimdo na ua ka bakatumbura dhake na luwe mundo wana ka kede tu barau kina na kalau me pakai dor bakatumbura dhake na luwe mundo ka umbi kimdo ena kuli mundo ka bakaduruma be kimdo na dengo dapat ngia daw na ngai bula iya sangolanga nin daw na bula ana kay tali kina na makasambu sangolanga nin na bula sangolanga nin nona inaki na kalo merambula nona inaki talanga merkila sio de yokoya pero kanganto nda sare de tikmai o kwe na daw ni bula iya daw na kila ni saya ukucho tarong listal tikin na tar dam nona inaki na kalo me ado na bula ena kenda itu baki arna reida tu ni kake der sarawati tu o ira resibitir me kanga de reida tingwa na kenria lealo ira na Israel bakayalo ena kenria lealo ena no rei o ira o sibi dak me no bi matin tu taleso de reida no ultanga en de repuli de tingwa na taleso ina na matango o dina matin tu e o sibi dak me ira na bi matin tu ke na kalo ending te kira tu na reida tal kina tu reida tal na bakasama ni ale ale trike reida na ka ulis po sa tigilis ta ni reida na ka itu na tikinungo ka una sulia bike mundo na ua bosa tiko ke na klo na nona tupuna o koya na sulia o reida na batani ala ua ke na bakasama nda reida mai na madar ko si tol saut ninda kai reida tiko na kai kuna chisu verto na nona tisei peli au na ngai masuti tamangu e na ngai wakatala mai bikem do en donan do ni bi wakadingui me tiko ngaki kem do ka tau mundo e na wakasama ni nona tu vaka bote tiko na le tolu wakalu ya ya kwango wakasama takamanda ke kwango na kendi tubaki ke kwango na kendi tubaki kisubi tamana wanan do ni bi wakadingui na ala tamu e na rau wakadabu bi chisu me bakanga me rau wakadabu wana kalau me sulia mai na rau wakadabu wana kalau me sulia mai bi kianda na ua se wakatumbura dhaki na lewe ke na bi kai matuna tikine one ani bol ni sikeli e na rau wakadabu me bakai doria wakasamtaka tikuna nanda rede tikuna yale alongko kai tukuna tikuna choni na wase tinika ba na tinika tolu enda wili tiko na vika kena nga enda kerea ena dana se ka tuno ko virto no non tisipel na vika kena nga ndu kerea ena lang ngore no bakaiva eni mbali na rede tale ni yale alo ya yo kongo na rede mo pabula ni ndakai dambiti kenda ni okenda ngo Kaya baka ngo na nungumbula. O baka to na buda mama. Gesa tiko na nona bosnia leala ni okoya ni sulia na ua. Ena baka tumbura dhaki na lewe. Ena umbia ena kulinyangu. Ena baka thuruma na idhengu merani adu kina na mbula. Merawa bia o meu kilai koya. Where does it start? Vena bono e teka buteki kina. Kilani listan mai bia. Nungu itabi nga meu kere. Endo na kai tali. Nandun mendereda. Ni nonde itabi mendekire. O koe ani ala alo ridi au tikikina na kalo na nongumbulu. Ulat kila. Kani na kila. E rao ninda bakwe kenda mai wana kakana. Na rao ninda lolo tu. E rao ninda roni unuai. Yana idhengu nimbula sini rao ninda na sinra nina. Na sinra nindua mena dhengu tu esang sebebe. Ewa kana kai tikun tikike. Nikaitikuna i Volatabu na wasi tulusang bulkabiti ana tikine lima kene tikine on. Balata ni nasilio ko ena idhengu ni mbula.
na raunga ya na nona kuku rau tale ai na nona ki o vamo te nina vonga ti weekend kem nina kang me lengu ni bula ko yang ndrevi me rauni da bula kina me lengu ngani nona biba kuku te kinelo tam en rawati ke ba kai da kere ranga da kai kind of selected messages in about Samuel volume 1. But it is our work. It is our work by confession, humiliation, repentance, and earnest prayer to fulfill the conditions upon which God has promised to grant us his blessing. Grant us his blessing. I have a part to play. Heaven is waiting. Jesus is waiting. The Father is waiting. Holy Spirit is waiting. The most important part, by confession, humiliation, repentance, and earnest prayer. Kasama na masu, masu. Baru bagai dora, kau nang dok kumuni bagai daba, berarti kau yang Paris. And dua berau itu pula. Oh ya usang ni bukan menggaindo si maki kau nak kena keru. Ia na masu, roni kaya na baka samungo kaya dabuta da kau kaya na dok kumuni bagai daba, na nona kau lang. Magu ni bukai ya yang nak mati bagai. Umani kina na baka sama ni confession, humiliation, repentance, and earnest prayer. Mai na nongu na via la lavelave tia o meo ya ungo e undo da kabungo na kangan rebu na yalo malmalu go into na kalebu gambuta ni wawati ko kino lo malay na nona sobra kamay na nona viva kalunga tataki ngan reba na yalo malmalu e yalo ni bagatutusa e yalo ni vivu tunindina e na yalo ni soro ndina soro baka indina Nasiang ni turna una na dana bauli katali na bata sama ngamit kenda nda sare dana mara sawi ungan da beranga mindre matin baka sama tipida. The breath of life must vivify the bodies that they may stand upright and spring into activity. Let me say the Lord must breathe upon the dry bones that they may live. The Spirit of God with its vivifying power must be in every human age. Meroni adaki na mengay pagtumbur da na lewe umbi na may nakulniango ni bagdrumeni deng nimbula en vitar tarabi may na vika ni en bagambasi katig may kinanambula bagbunga may vikoya na deng nimbula kalau tapi dari dasar talanga na marasa kini kinongo na quotation go wasang ni highlight taka o sang imbita talanga in kangot kun son bi baka samongo level style na lo ni mata umbita en point forms me round in the rate na kena titombu kena bimbi ruana quotation go do batinga me na ko wat katinga me na Bible commentary umbita ba ruana baka sama ni kai na quotation go umbita making na baka sama unless there is genuine conversion of the soul to God. Basically, may was unless yung bita in point form na running rarawi ka na nandawili. Nalanti kinelu, go na kina umbitin summarize tal kina na paragraph ya. Unless there is genuine conversion of the soul to God, is in genuine conversion. Unless there is vital breath of God quickens the soul to spiritual life. Vital breath of God.
They are not born of the incorruptible seed, which liveth and abideth forever. Dana turno ngono menderedi. Ina tangos turno ngono kutanga mena quotation mena paragraph may luya. Ye waso siya and non dereda patana pagkasamu. Genuine conversion of the soul to God, vital breath of God quickens the soul to spiritual life. A genuine conversion of the soul to God. Damanina no. They a genuine conversion of the soul. So they no type. Oh, baka sa mga kangot kung tulib na ngonon, likas sa nabi baka sama so, turba tito mo do, baka sa mataka, o may baka nito mo, baka sa mataka mo tito, meron ni Ray, na kaya nga nila na tulo, may po, ano nung binakatanga mo bulida, baka takiyaw, iya, nararaw, kinabi mo ba matalta kasi wasa, and nabi kaya bibaram tayo kinalta. Genuine conversion of the soul to God, isang niya pang na nung kita mo yaw. Iya, isang wala nga niya vikya. Conversion, had to be out, and Hendrebi Kinanagam. Nanakukoneltam. Vital breath of God, bleta. Nayalo tambungani kalo, and wakat din na takawia, may bakangan sa sarili ko may namatay ni Ruan ng ultanga. Sa ikwanga na yalo tambu, nandaw ni Bebak denguin, na bunika andina, and a bitumberi, and a bika keda nga indina, may rawia, may other view, na Bebutu nindina. Nela tambe na bakta kilabi ang meu rei. Nadaba na ibal balada. Nadaba na tino. Iyo na kilaba kadab. Kangoren rei kina tiko na kutol ni bakasam. Pati ni beauty ko na bang nananong. They are not born of the incorruptible seed. Nadaba na incorruptible seed. Live na bibos patutuwat ito na rei da. Na rei da. Di ba ang tiki na nasar ni kao. Nadaba na incorruptible seed. Sangay was sangay ba katutubat tayo kinamatin tu ni Kaloke ng daw ni Kakamburaki. Sir ni Kao, incorruptible singo, which liveth and abideth forever. That an incorruptible sida was Nicolo. Was Nicolo. Word of God. Kung mabarita ko kung nga may quotation na kaya na teknobi baka sa mga summarize nga na kahit may quotation ni Tibilio. May other be ang may bisa umubibutunin din na. May ni Kamuraki na was ni Kalo, may kandre enang nilamagu, enang andre na bibo kasuswat na kiniyaltam, na baka nga ko ito kung tiki. Vital breath of God weakens the soul to spiritual life. Baleta kipakasang na bibo kasuswat na kiniyaltam, o naroon nirong na was ni Kalo, iya na baka na tulo na iwas-iwas ninggeli. Pakasamtaka na ba ni iwas-iwas ninggeli ko ay bos tikino chisu, iya tulo na iwas-iwas tal ninggeli, nga indua ninggeli vinaka. Naroon ni bakakin. Nadakadaka ni kanakamburak ni sorni kawin ng geli ni lamang. Kaya bakaisangan ni dakadaka yung neltam, na siyang niluray wiyaw na bibutunin. Wala kahit ang tinik. Yeah, Ronikaya, ang Andrewi kina, makasama ni ka, basik may kina na revival. Ito nagirita naman tatin ni Basang na revival, nandututo sila. Yan na, nung umbito halangan ko, may pagkanga niya, nakabiyaw, induce makat. That is what revival is all about. Nirong nga na po si Kalo. Daka-daka yata na altambi na nungula. Ang bakila na bunua watu kina. Kaya na bunua ay baka takilabi yaw na altambi nindondon umeo tiko kina. E na yalo malmalumaw dingwa man base rate kaya na bebang dondon taki ni altambi. Go endo na tamani kalebe na nungula. Nyure de niya. Endo na bibang bula iba kaya. Endo na yandre lebe. Endo na kinda dali lebe. Na iba erbi yaw ni bukla.
Sandina. Oh, na numatu da tu ni ndondono tu na kaumuri tu. Mindalawa na nungu bakasame me roni rida. Bakanga ni soli na denguni bula ina simati en dabutia me rauning ge soli bate kena lewe kena ua kena koli e ado tina. E ana no ni nak na kalungi na non bula bakaya. Ring ne koroni waswasi. Unless the professions of truth are actuated by heaven-born principle. Even if was it going to professions or going on to many was living on professions of truth. And do live no net to sarang mo define takbo matela lay na bibakasamo ko balat mo ron klase da bitibunitiko. The professions of truth kenda keda wonder ni bukto kay kenda in the professions of truth. Or to neleoleti mirtu bukto kay rto mirtu the professions of truth. They were waiting for the bridegroom. O kenda keda ngo enda bukto kay kenda menda leoni lotu belata ninda kila ninda baptizo senda. Hindi na tagati ko na bika belata na was ni kalo na raram was ni kalo enda ron bukto kay kenda menda professions of truth. Unless the professions of truth are actuated by heaven-born principle. Tarong na heaven-born principle. Wasa barita ko siya mata south yun. Na heaven-born principle. O kahit ko na binong matal heaven-born principle na lolo. Leto na yan kahit ko na matension na waseva tikinewan. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Remember, no need to na kalong na laloma. Sa ikwanga na laloma na kalong pa may panganda sa varita. On the ready to may niyala alo ni Bern ni tikuntak may nanduntang ni Sembera ni sa yato na nakatamata na sikaluto may baka non rotalenden re. Ese senga ni beso taka na non rain. Nandaw ni Wimbuli. Senga ni beso taka. Balaga inonito na lolom. Esa evaka zoranga na noni naki mebaka na nona vika witaki e na kautamate valvalda merawa ni boli suitali kina vikenda na loloma kaya dan dua bata to manda to may kina bata ki lomalay ni sama idabuka na bioka ni asa ya kina vikenda na nonda loloma me daloma ni kenda nga bata kenda bata na yale alo sa vikenda self love live na kan ano ko na limbi may kina mo na mangi wasirwa non dalla loma buona kalong non dalla loma beirna nokan blata ne yale ale ni kai te waka na buni da weekend na loma ko indon me bangole tani ko sa bangole nga tamba kindo weekend yewo it buni kutinike unless the professions of truth are actuated. How would that actuate? How would that take effect in our life? They believe in non bola ni loma lako bate kena bibo so takini deu ni loloma ko so limay merani bulan takitale go ene te waki kina na nonda bula na nona ito nonda kalo ene kana pakasama tarab unless they trust in the righteousness of Christ as their only security. Sound in the Bondita ngayon nonda reza na nonda tuwaki na nonda kilaka na dendeni nonda lotu na nonda bagay lesi na isong lotu essential unless they trust in the righteousness of Christ as their only security, unless they copy his character, unless they labor in his spirit. This is what? Unless this is they are naked. They have not on the robe of his righteousness. Belata nakianas tokari nakiana may rawati na isulo ni yalon dondongo siyang ni rawati na nung kukunga wayo bukati kyaw.
E rawati na nunguredi chisuti ko koya. Wakatiki wuna na sumatalanga na nungu bakambauta. Kina nungu ngandrewa tiko mo wakai tobo te kiawe na nona tobo. O koya may dusi makakina viau. Na bunua bagalala mo tuki na kina bunua vevere ndondonu mewe dhava. Kautala irarawa yala malmalum. E na tu bagarau ni nona yala tambu me vei bagabui. Vei bagatabulibi. Vei bagarara mataki. Wengo ena tokari rau kina. Nesulu ni yala ndondonu karisto. Umino kangu. Sona viva kasama lelewu bikas o kasama tito mbende viva sektati. Desin rawati na nonda kuku. Rawati nga na kuku wala malay. Tali kina. Ibika kelengo imbita tumay na turang chisuwiken. E non rato inak na le tolu bakalom. Me kuanindua kina na nonda yulumbal. Kuanindua kina na nonda yulumbal. Durida kinike ningo e sinokwango na bakasama imbasi kumikina na kamembalata na Reformation, Revival, and Reformation. Balata ni via kopitaka na reform, itong girida na definition na to silyo. Reform, lakumikina na visautaki ni bagtulawa, visautaki ni bagnanan, visautaki ni togu. Iya, enayava na visaw kelengwari. Yung turatalo, ayaw na imatay ni kala. Nung ni matay ni kala. Niya lang nung dumarita ko mga sumabikan. Iyaw siyang ni siya daw, may tangawa kuniti ko. Enda nang gaya daw, na itutok ni Valnisor, maging matati kinabikan, nabika. So, naroon hindi semati ko na, itong ngayon doon na yabuliab ni Nonto Bakang Bauta. Naroon bitang nga, nayalalo. Untuk kebakahan dapat kasamata kan dari dan donan non di tukan ngone saut yang dapat bisik tak tumikin na kamen baleta na ibunuen dan do bitukin na merarang ani merarang tukin na non kalau les ni baron ni bula bayang kina tosili wen bula bayalo ibi bula tikin no lomalai ni non bula ni bi ngone tu dak bunga ngone ndo ben dambi tungai na bunu menta. Ya, anak yang dia lalu jadi nggak berita tinggal meni Volatabu na bakti kelawas itu. Ya, napakasamungan drama mo yung tuwas landi kinango. Na nona belita kinalo tambo. Napakasam ni ultangan tapi talnoti kinango. Revival and Reformation. It's just not about the title to heaven. Kaya sabi nito napakasama. It's not about the title to heaven. May nanonda linggo manamati di Kristo. That's the title. Na kamembaleta na nonda tumbu dakiti kumebakanda reda na ibola ni ateni karuni pita yana wasendua tumbu dakiti ko ni kamba ya. That is our fitness for heaven. Ya kwa itu kuntikin mondongo ibaki kurita kana nomdo bakamauta. That is what reform is all about. Ninda sa bakararama tekiti ko na bika bakararama tekiki no lomalang and na dawi kalawa. And dalam yang malmalumu kena nanti kalirarau mendadawi kalau. That is what fitness is all about. Dan bitolong ada beberapa sama yang merupakan babu bananan di sekali weekend mendarai dan na itu kuendarai dan itu nang saut. Itu lu na bagnanan nunggu makasama wa itu ko na loma ni yale halo ko ibon ngandrebi tikin na yalo ni buktambu. Baleta Revival and Reformation erua na takazaka uambut ni dio nalante pegonis uambut sa nalante ni estal mukun bi baksise reda na kait kunike na nefiso na wasibat kinitul sang iya do ka kuni bagrarata kanel tam niklo o koen do sandrengati kina meado manda na singnimbula na takazaka kanel tambu o koe bindrangai katun rating na nona bindrangati si magati ko na nonda toso bagati ko kay nararam lilis talti kina inayala dari ito mandamay ang andrebi kina nataliro raw ang andrebi kina nayal malmalumo ang andrebi kina nayal ni sor ya natubag raw lumalang bakador na nonitat bakatulawa ninding listal may bikyan tayo andun
What should be our first work? There's so much in the tarong and mother south a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Let's start to know na nung makasantaka. Singgirida kango tukun kito sa mitu ni songolo tu lailai. Kana nito siti ko may serne rulib nanguna niya kana dambe me bakanga ni na lesi nindo na tambana nindo tikabundo na mbaki. Bakaloto ni tikabundo na mbaki bakaloto. Ando tukun kem ni nalilio ni tambana ni waruta kamay na nomu ni reporte se na nomu ni tubu na loma nindo na mbaki. Tambana kede urubungo ne lewa kede tambana kede ni songoloto baru tek ni ngona sange me yada kina na church pod to na ngarabit na church pod to na tambani ni kauloto nondo ito tabi sange me tuwai kede ni tubu ni be tambana kede ni songoloto merawan ni lora ini kuni be sanga ni didi ni kana didi bakina baki bakaloto na ndone mbaki kene baritaki ke sarto unding tati korto na Sabbath school mena go na vida na norto singatambo ni bulangi yana reida me beni me kunyo sos na singatambia mai virtu talendo tala tamban ena tu vai bukaya ia tu bungrang ne didi ada na kamba ada na be tambana kedango ya reida na ba kai tivike a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. And mambalya, au mambote ni na babu kasama tikiwikim daw na kango. Dona ina tambani were, namdo tambani were. Ken dona ka endina, non inak na kalom and the lucky we bakambulay, and the lucky bakandinandina. Iya, and a real. Kahit kung tikikan na prophesy. Dona ka na doon mit tauman. Nanonda reida nanonda bulan tek yo ken katik leni lotu yandun dua men bulan tek program to namban dua beka men na didi baka bale baka matayan dua baka song lotu nanonda reida men bulan tek we lang to make na boss ni kame baleta na revival and reformation tarungo what is revival and reformation kango sabar tati kento ni sinbauti nanonda to nanon day tugtug ni kwa and then puno nga inda sa wambota beo timbrot tambang angwe jinan da tikubumbera yan do yal vinaka tunan tambang nga nang una ni ngona inda ni tunan tikubumbera bal na nongu dalo ya bumbera man do yal vinaka tu sanan tambang nga nang una ni ngona inda na do bibisaki. What is revival and reformation? Dari na kahit kunan ali prophesy na bakasampo. A revival, a revival and a reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Revival and reformation are two different things. Go ahead, Review and Herald, Christian services. Christian service. Rone magnananungo ngandewi kina na kukwani alata. But they are two different things. Okay. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of the mind and heart, a resurrection from spiritual death. Because I'm talking about inawibola ni isikeli na wasi tulsangabul kabiti tikina lima kiyono kina nando to summarize takamay na paragraph ya unless there is genuine conversion sa ngalilak sa bumay tumre ni may labiti tali kaya na pakasama ko. Revival signifies renewal of spiritual life, a quickening of the powers of the mind and heart, a resurrection from spiritual death,
Wisata, on matata taki sona bose tipike. Duangona quickening, do talangona powers of the mind and heart. Take a woman in a quickening. The kilani koma in a bosa quick, the tall. Yes, sinivindo ni via no read it no kasamata ko na bagnana no. Read in dictionary kina no read it tipo. Vi bakasami so read ngo en ruana kai veiqaravi ruana na running balimbale via we applicable kina na bosango quickening in a kina ngo en sena bakasamgo. Prompt to perceive, sensitive, in other words, a quick eye. Dotale. Prompt to understand, learn of ready intelligence, a quick student. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening, a makari, a totolo, a soul in a wuku wagayalo, merawan in the way, the rani, ray the rao, nanduindui, nindina kinalasyo, na vinaka kinada. May nanonda, sino makasama ni Kamen Baleta na nanonda ray ni Baleta na tagadak ni Altam. E na vi bagraramatek, siya na sulia na bukitulo wa mataw, siya na sulia na buku kaya merkana na ne vi bagandrat sit tolo na nona tagadak. Dotal na makasama ngandra mamenta na wasike. Iko ina Kamen Baleta, the powers of mind and heart. Going to then balabundaka. Powers of the mind and heart. Ni meurau ni matatatak bikim ni na pakasamu. Ona ngandra mo ko tikan listali ni bakitiko. Nangona ang bulito man kino atama bat kiwi. Meron ka handa kilay na pagtingo na wasinto at kinerusaw ko na rusaw ko bitu. Kahit ko natigin Volatabu atong bulian at tamata may tobat kikenda to kame uzi kenda to. Kamerlawan nabi man yabi bakin nabi ka kasibol na dali burbur. Iya. Reza na kahit ko ni Kianel ni prophesy. Meron ni mga matata kina na nona tukuna na kalaw membuli na tamata may tobat kikoya kame uzi koya. Men yalbo na kanitorba matata na bakasamu. Kaya baka sanga ni matata na bikaw so na bikaw madaltaka ni ang natubang raw menta na daw kaya baka terong itali menta roni meroni baka madalta kilestali meroni matata kina na bikaw undo ba madaltaka. Ila na listali kina na nung ba madaltaka na bang nanano. Ngana kahit ko na yalni prophesy. Nembaleta na nona tukuna na kalaw me non dambuli men they toba bat kikoya come into the koya. Man was to bear God's image, both in outward semblance and in character. Man was formed in the likeness of God. His nature was in harmony with the will of God. Kan mambali thoughts and feelings. Nan tuba kinimbula ni bakasama tuba kiniyalo. His mind was capable of comprehending divine things. His affections were pure. His appetites and passions were under the control of reason. Affections, appetites, kina passions were under the control of reason. And the nangeli redelio na kay bagay balimbalita kina bakanano ni tolungo matike na control of reason. He was holy and happy in bearing the image of God and in perfect obedience to his will. Rebakang obedience ngo, obedience out of love. Isini obedience ni non-roba kasuraratak. Yeah, quoting my Patriarchs and Prophets, page 45, paragraph 2. Doon na yalayalo ni bakasama ni ngone bulikin na tamata. Doon yung narinig kinike na bang nananong Ngoni tu baki nimbula nimbera ni bali na tamata. E bakto kay tiko runa iwas ni bang nananong tingo. Higher power, kina lower power. Go, kuna power of the mind,
Keni karua, power of the heart. Kongo kutumi kine na pakasama ko and ready to make a quotation niluya. Powers of the mind and powers of the heart. Go na ituba kinimbule ambulito mandakina. Tama batiki bisenda ambulito mandakina na kautamata nimbera ni valvalva. Human nature before the fall. Lem na be osyang ni tornangon mo na waswasya na bikay lahmikina na baywaram tikinel ni professor na pakasama ko yung bito laman tanga ni kina pakasama laklak. Meron matatabikan. Oh, masa haruto to batingana. Leila kumikina thoughts and feelings. Nanonda nakain to pakasama taka kina kain dangangan rita sen dangangan riki. Yung listali na pakasama ko. Nimbera Newland, may reasoning power, na willpower, na conscious, ngwerto bakto kay merto higher power. Na appetite, na desire, na passion, ngwerto bakto kay merto lower power. May uba matatatak, kada mo na kinimbal-bal. Kaya kila, kaya nandobiyakan. Viva kasam kila wala kung may nanonood feelings. Kaya nandobiyakan. Kaya nangangandri ni kami balata na nonroba kawa tama bet kaibi na yalo ni na pakasama ni nonro velomani ele vakabatukana and nonro na tikobata ele lako kede tikumay na pagnana ni kami balata na low power but kay na passion ele lako tikumay na pagnana low power umabot ni na pagmadalaklakaw ni sanaron toro na banwa ngole tikina se kay bakto kay may powers of the heart. Thoughts and feelings. Yeah, malande. Gonna put a list in a quotation and I read my liu. His affections were pure, his appetites and passions were under the control of reason. Appetites, passions, and affections were under the control of reason. Se tiko idake, se pagkakay tiko na tulawa se higher power. Okay. So, vamos a tener un turting may napakasama yung bibisay may kina. So, rubak takay kin powers of the mind and heart. Kaya nakakabos tikin na nayalo ni Prof. Say na quotation and dalaweta taktumili. Now, what happened? Dakila na kaya ito nang ni ngona sa temaki kinoy bire na kaya ito ni kinaon. So when the woman saw, ni-raise up ko ya, ni-repositi ko ni raise siyang wala nga ni-raise na lako ni matang. Raise ti ko ya, na sa pagtulewa na no napakasam. Balata na, nagkuko sa pagtulewa ni ding-ding niya suliya na kalo, biya tama batikay, bikongo, na isuli-suli lebon doon-dua. Iya kaya baka nitor na ngo naman nila, baka wili katali. Nabiti kinedake, may natikinendua, may natikinelima. Ni nanggay rida, na nona taket ni tevoro, na ngate, na nona bose baby. Evaluta sarang ako ya, na powers of the mind, but again, the powers of the heart. Na nona bose baby, may namatay ni lima na tikina, ni naron ni rida rawa, ni okwe takete na kian baluti. Malatan din, nanggay dondo na lingana, when he saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree was desirable to make one wise, dua, rua, tolu. Bito ba? Dua, rua, tolu. Kongor na kaitakiti na bunita veiqaravi. Ninguna sa takiti na inanona power of the heart. Eado ni sikaluto kinoko ya ilaman. Kaya nakain doon ni mitikuira sa litikuira kaya ang galeado ni nangyari na niya ni kahit
Yung narin values, ang ganda talangon baka mo na ba matatatang vinaka ya o ibarita. Go ni sang ngona saya the kinini balbal da na carnal mind te na lower power saliyado me higher power. Na higher power saliyado me lower power. Umabot ni matatabikan na nakain rin ito ngayon. Umbiti robot may matatabikan. Human nature before the fall. Dahil muli itong madamay may makana kahit ngunit ka na patriarchs and prophets siya. Na patience, matikin na appetite were under the control of reason. Ininguna sa yado kinanibalbal ta sa bisaw na reasoning power, na higher power sa tikira, na lower power sa tikira. Ano na low rate na ka? Undo, bito ito nga na example ngo. O sa kano tiyan binaka, sa kilani sa mamaw binaksar ito nga, ngay durian yung lako ng balimbaka ni Tony, buto binaksar ito nga, may ito na purkaka, kaya klasar nga nito no favor. Tanay kan taksa singi kanot sa nga minggo. O sa mamaw binaksar ito nga. Ay, sino to lang gusto nga. Sa ibigyan na ng reasoning power. At iraw sa landaming nga usakan. Balat ni sabi control tayo na appetite. Wabat sa nga, wana kaya dabi binangon niya. Boss, nga buwan nga ta. Sandondo ka nalingan na. Meterana po nito. Kung sa nga yan, iyala-yalo. Yado tumibigyan na kautamata. May domingo. Kung go, ang andribigyan na. May yado na revival and reformation. May rawan in the vakilatiko. Mendekilatiko kaya baka and the senga ni waka ungetiko na nono ko na altamu na lower power and control take kendo tinga belete ana may zurtu me kino seta ya na welinga ngani nona be baka se to kwa na zurtu mo kwa ina nono control take kendo through our carnal nature kwango kwa kati no pola ni na balat ni dabongo then serekio me ni yang visnya ni matang beto kwa na buluti tinga go na kain da bi buluti tinga na bingon iko kina na bingon kau tamat duang na kain na ron bisota yaltam reza na bakasama tangang ya lebih cisu etolung kem kandan bakila binaka ni tolungan ni waswas ni bitama ke ya lebih cisu tolungan kami belata na nono ko ni wame bukita na menrai me bat me menrai kami belata na nono lande mai kami belata na kena soliwana na wika me belata reza na bi ala ki burbura soliwa desire to be great ya mo zubi biao la ko batikir tiko do tinga ya ro ni kai to ni ke by his humanity God touched humanity by his divinity he lays hold upon the throne of God ako ya sangani mutaki atanas na itubaki nga may sudu kinoko ya na itubaki nga ni bula ya inganga kina meron ni volute kina nata son we makasama Lelibusara inda sa to. Ini kurni makasama ya. As the Son of Man, he gave us an example of obedience. As the Son of God, he gave us power to obey. Peleta na kila belum nang kiro ni pamadal taktal babinak na pagnananunggoy na mga minggo. Ito rin na ngun sa tumbong sitan. Ano, tali na ngun minta bibusik tak na pagnananunggoy. Kanino ka. Ibu sa tinyo sa tol take yan. Rin ko. Second Adam before temptation. May sudo ko ay tamat. May sudo ko ay tamat. Ang bula, sulumaki ko ay sulu niya ang tamat. Niya doon ay balbulda. Nilay tuda kita lengganga ni balen siyang mulmulum taki ko ay nabunida. E bang mulmulum tako ko na sa. Indus sibikyan da may bukana kahit unitiko. May nanonangganga isilikin na weekend na inui ning nonangganga ero ni nonangganga ero ni nonangganga. That is what revival and reformation is all about. And then again, ready talakin na nakinabang pagnanan pagmatata and mga domingo. Bitin niya na magkasama ko na kahit kung na ibol na virtu na Philippine. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
dana reida. Noveka membeleta na revival and reformation. Membeleta na nonda. Lengu wina idengu ni mbula mepkanga hindi tukuna. Kenda roni sinroninda na bula without the breath of life. Enda ngandrava ni idengu ni mbula. Enda ngandrava na kuko ni altam. Merao ni dusimagti weekenda. Na kukoa o kaya sama i valuta na dha. Ne karuni atam. Merao ni sile weekenda ni inuinin bula. Talia maninda reda ni nabi ngongo bata malumo bata na bidiko ni ngonda inda sini exercise kina. Baleta na exercise ay kwano non the fitness. So nung una inda nabi yung gisaba kayalo. Inda sa ngule daba minda yung katingo na nando soso nga. E naroon niya the weekend na malmalum niyo kani the weekend na ngongo kaya na non na ideng ni mbula kaya kama na nga tuba kito ni mbula daba ang kikira turang niya na nislebi yung nakoko na koko ni yalo tambu ay tuba raw me bangon lea na nongo bagnanan me ready ko tale na nongo ibakang bula ituwa wa watu bagray takatalibiyaw na bisar wake may bakador meron silbiyaw na koko kininu bona kaangan rem tolo malay bikin menda bangon leitik ngawa ni burbur ni non koko ni burbur ni non nganga beleta nanonda revive nanonda bangbulay kinanonda reform kaya nakin ako nung kumaso ni bunuan ta may yada kina mataknik ko na parang nga tiken ono turtal lang ono minda na rin na bang nalanaw ni kamen baleta na nayala ni tuwaki ni power of the mind kina power of the heart kina non na bindu taita kana non dengan dreva na revival and reformation ina bunuan ruang patango na kaya nga dreva niya kina nung kumaso nino kay kandara kalung ay napakasama yung tabuli matatalikin na mataknik ko kuandan gay bakurita na mga domingo. Doon nga ng tamas laklak. Ni man kalo. Kimami buong bale na lomi kimag ni kumami reyda na vika dever, vika lailai, vika tale. Kuni bakaruta ka to, membaleta na ni maming bula. Bukala loma. Inanumingan reba may kimaming bula. Yal binaka, kaya kimami. May kimami tata kumbe na nomni ko ko ni may wisematik na wikimami kumami rawatan ng bula. Inanomni tuwaraw mani bang bulay kimami. Kumami bang vinaka sang nindo tental na yada kimami masutay yada nabi mo niyo chisu na ni mami soro ka ni mami bakang bula. Amen.